Dr. Miko San, zdravlje iz gljiva, prvi je hrvatski i evropski proizvođač preparata iz ljekovitih gljiva i u samom svjetskom vrhu na tom području. Metodama moderne znanosti razvili smo i po vlastitim recepturama proizvodimo 12 standardnih preparata. Dr. Miko San, zdravlje iz gljiva, bio je glavni organizator i domaćin 6. svjetske znanstvene konferencije o ljekovitim gljivama, na kojoj je sudjelovalo 150 znanstvenika iz 40 zemalja. Oni su prezentirali preko 120 najnovijih znanstvenih istraživanja, učinaka ljekovitih gljiva protiv raka i virusa, protiv bakterija i gljivica, za zdravije žile, srce, mozak, protiv neurodegenerativnih bolesti, na jačanje imuniteta, brže zacjeljivanje rana. Održane su i panel rasprave o ljekovitim gljivama i raku, te virusnim infekcijama, kojima su prisustvovali i liječnici iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Italije. Proširena metastatska bolest najteži je stadij maligne bolesti. Znanstvena studija predstavljena na ovoj svjetskoj znanstvenoj konferenciji utvrdila je da su Dr. Miko San ekstrakti iz ljekovitih gljiva kao dodatak standardnoj onkološkoj terapiji od vrlo velike pomoći. U usporedbi s američkim podacima, koji su bolji od evropskih, naši proizvodi povećali su 5-godišnje preživljenje kod metastatskog raka dojke za preko 40%, kod metastatskog raka debelog crijeva za preko 300%, a kod metastatskog nemikrocelularnog raka pluća za čak 900%. Mi vam možemo pomoći. Dr. Miko San, zdravlje iz gljiva.